waridu n'umugenzi reka kumufata nabi nkuko yivye uyamenye bambisi none ni mufiki n'uwo mudemo mufiki sister mureke tuvugane basi umviriza sister mufiki na waridu ndashaka basi menye basi ico mufa usa waridu sister tuvugane ni mwanamke ni nani yako ni mushikawe n'umusheri wawe n'umwabara n'umugore menye wuriwe witwande Charmenti yake wanje singomburi mwe kwe ko tanzi twa waridu je nitwakoresha umwana tanzi nanje kwastahuzi ego ntunzi ariko je nakumenye namaze kugusangana waridu mbwira rero urinde witwande basi singombwa ndakubwiza nacyo wanje nibiri ngo basi mbwira ninde wawe mufaniki na waridu ndabimenye basi je nk'umunyarusaku basi ndabimenye sister umviriza sister sikiliza we nani waridu udemu nani yako manika kufezeresha iva mupiga hata makofi muno mupite na kamera gukora usimupiga hata na makofi bambisi isi mazara urakini waridu isi ni mazara urakini bambisi bani wina inakuwa sabu nure waridu nibitugana na uyu mwanamke man tumukamase yafika mbali sana tumukamase tumpige makofi nakoze kuvyemera kumbwira mbwira ndawugire ico mufana waridu sister yangu njoo nikwao sasa umefikiria jambo kubwa sana alafu utaifanya pia Afrika ijivunie kuwa na mtu kama wewe August aho nyene bikakogwa n'umugenzi wanje nigishije ubuzima nkamwigisha gukora nkamwigisha buri kimwe cyose gishobora kumubeshaho hanyuma akaza kunyihinduka akaba umugambanyi agatangura kwifuza ivyanje n'ivyiwe bakunzi bireresi ndundi sezo ya kimwe kukindi izokwama ibonekana kuri YouTube ya Heroes in Faith Entertainment buri wa gatanu vendredi igihe cy'isa 11 z'umugoroba ku Kadomo. Wifuza guhora ukurikirana iyo sezo gira subscribe kuri YouTube ya Heroes in Faith Entertainment hama wamukurikirana iyo sezo murakoze. kunzi wa kolektivu ngwino waridu bambisi nibitugani man tugani man nibiki wari yuni turamuzi niho yagiziki wari urifani ndekura fani waridu bande hinge kwanza sister hinge kwanza gato sivyo uyu n'umugenzi wanje sivyo none koresha we naguhamagaye ajya amasaha we nakwambisi nangayika man nje ndiru nakubye ati nago telefone uze ari kuzuzanya n'amakamera kwanza nikoneshe kitu umwana mukeni baje n'amakamera canke mwabira man waridu siya kwanza dukemure kwanza ikibazo kwanza gihari nibitugana impage z'abagore we naguhamagaye nk'umugabo uze utwumvukanye ni gisuma oyambwira nimba ari gisuma nabimenye basari ivyo turihe sivyo waridu barakudenga koresha mabanzu uri ndire wowe naguhamagaye n'umujama ariko wajuzanye kamera none sikiriza waridu nikwambie kitu uyu mudemu kwanza ninde none ibintu byose bigende muri sister twumvikane uyu ni waridu n'umugenzi reka kumufata nabi nkuko yivye uyamenye bambisi none ni mufiki n'uwo mudemu mufiki sister mureke tuvugane basi umviriza sister mufiki na waridu ndashaka basi menye basi ico mufa usa waridu sister eka ntumenye ntuze yari ndani tuvugane bukebuke sivyo mufiki na waridu yivye
sister wende kura nusuye kunkoraho tuvugane twumvikane turakuzi sivyo turakuzi twishere tuyage turabina nimba ari kibazo gihari tugikemure sivyo je ndi tayari nimba ari cononekaye tugikemure sivyo waridu bakunzi bakoresha umamedi urazi ko tumaze iminsi myinshi twakorana waridu murazi ko twari twaraburanye we twari twaranaburanye kaka kisha urudie mu bisanga bya hivi mesi mani we naguhamagaye uno tuzana kamera mani kawaida nturi umugeni aho ko mugeni kwitu ya kamera aho ko mugeni tuvugane ni mwanamke ni nani yako ni mushikawe n'umusheri wawe n'umwabara n'umugore menye wuriwe witwande Charmette yaje singombura imwe kubera ko tanzi twa waridu je nitwakoresha umwana tanzi nanje kwasta kuzi ego ntunzi ariko je nakumenye namaze kugusangana waridu mbwira rero urinde witwande basi singombwa ndakubwiza nacyo wanje ntibiri ngo kakanyaro basi kwezaho umutaburi impuzu yagize mubajanya bambisi ndekura basi waridu oya ndekura nambe muri kufani oya koresha umwanya byawe we ikana kwa urabona ko hari abana ngaha bashengereye benshi papa ko bato banashangiriya ino charama y'abana tena wari uje kamima rupango y'ababa chef aba bavye baba banakogana ma complication ni nani yakwi mani zimivyo bintu oya zimivyo bintu bro zimya ninde wawe waridu zimivyo bintu ni mara koze kana ku kamera waridu none je wa telefone n'igihuti hutu telefone none nakubyuzanye kamera man je wambwiye nze nuko dufite tungefa busu tutumika kipindi asubuhi tari gukora mu gitondo zimya rero zimya kwanza zimya mutumba sikiriza je ndafite ibintu tuyaga kandi kamaro bya muziki yako unasikia ariko uno mukobwa ninde banzu zimye kamera amuze umbaza ibyo uranaberewe uranaberewe sister ndizogurana no basi mbwira ninde wawe mufaniki na ndabimenye basi je nk'umunyarusaku basi ndabimenye sister umviriza sister sikiliza we nani waridu ude munani yako manika kufezeresha iva mupiga hata makofi muno mupige na kamera gukora usimupige hata na makofi bambisi isi mazara urakini waridu isi ni mazara urakini bambisi bani wina inakuwa sabu nure waridu nibiti gani uyu mwana muke man tumukamata yafika mbali sana tumukamata tumpige makofi none wajuzanye kamera gukora wajuzanye kamera peti yangu njoo tuongee na udemu njoo tumufate kwa kitoko je ndaje njoo tumufate udemu sasa sister umviriza basi mufiki basi menye basi cyo mufa menye basi nimba ari kibazo mufitaniye tugikemure sivyo umviriza sister nakomba please ndagusavye umviriza sikiriza sister ndagusavye tuvugane mufiki na wari nukuri kwimana jewe ndakura izina ry'Imana nimba ari ikintu nakimwe yoba yakugize mbwira je ndawe uranzijeyo basi nimba yakoze ikosa nimba yakora ikosa mbwira basi tumufungishe sivyo mbwira tumufungishe ariko ndabimenye kuju ikona abafanzi bengi hapa afite abantu benshi bamukurikirana mbwira je ndabico nkora sivyo kandi urakoze kuvyemera kumbwira mbwira ndawugire ico mufana wari sister yangu njoo nikwiyo sasa minone bitu binakatara na waridu yamaze no gucika na waridu ashagende yazaki abapeti bakubona niceza akiri ko barankina ubwenge na yashaenda anacha ngo yake hapa nenda kifua wazi canke yinjiye muri uru rugo ngo yake hapa mana ingia muri urupango kuya uko ejide abana ingia muri urupango waridu ingia muri urupango waridu
na nino mpuzu cyangwa Marize tundamutafutaga na iyi nguo nzomenya neza icyo bapfa. Isawa ari umuhungu utatibaza ko yinjiye ngaho kumbe yabandanije. Narinzi ko yinjiye indani ngaho arashaka. Twende. Bakunzi bacu urabona ko WARIDU je narinda mukumbuye kandi WARIDU ibintu nashaka ko tuvugana. Rero ko bigenze kose ino mpuzu yiwe nzomurondera kandi bizogenda neza. Rero tuzogiheza tu. Bye bye turasubira.